Jardí de les Escultures, Montjuïc. El Jardí de les Escultures és un espai creat el 1990 en una zona enjardinada al costat de la Fundació Joan Miró, que antigament es coneixia com a Plaça del Sol. En aquest espai hi havia des de 1909 l'escultura Manelic, de Josep Montserrat, un homenatge a l'escriptor Àngel Guimerà, escultura que encara hi és en un espai central del jardí. El projecte es va formalitzar amb l'acord d'Eduard Castellet, president de la Fundació Joan Miró, i de Luis Alarcón, conseller delegat d'Uralita, empresa que va córrer amb les despeses del patrocini. Va dirigir el projecte Rosa Maria Malet, directora de la Fundació Joan Miró. Malet va escollir els artistes d'entre un grup de joves artistes que havien exposat a l'Espai 10. El conjunt de 8 obres va ser inaugurat el 15 de desembre de 1990. L'any 2002 va realitzar-se una restauració pel deteriorament que havien patit algunes de les escultures. El Jardín de las Esculturas es un espacio creado en 1990 en una zona ajardinada junto a la Fundación Joan Miró, que antiguamente se conocía como Plaza del Sol. En este espacio había desde 1909 la escultura Manelic, de Josep Montserrat, un homenaje al escritor Àngel Guimerà, escultura que todavía está en un espacio central del jardín. El proyecto se formalizó con el acuerdo de Eduard Castellet, presidente de la Fundación Joan Miró, y de Luis Alarcón, consejero delegado de Uralita, empresa que corrió con los gastos del patrocinio. Dirigió el proyecto Rosa Maria Malet, directora de la Fundación Joan Miró. Malet escogió a los artistas de entre un grupo de artistas jóvenes que habían expuesto en el espacio 10. El conjunto de 8 obras fue inaugurado el 15 de diciembre de 1990. En el año 2002 se realizó una restauración por el deterioro que habían sufrido algunas de las esculturas. Llista de les escultures i els artistes que actualment hi podem veure. Lista de les escultures i els artistes que actualmente podemos ver. Ernest Altés, Gènesi, 1999. Josep Montserrat, Manelic, 1929. Tom Carr, Agulla, 1988-1990. Riera i Aragó, Gran Àvio de l'X Blau, 1990. Jaume Plensa, Del Arte, 1990. Gabriel, Tonos, 1988. Enric Pladevall, Gran Fus, 1988. Pere Jaume, Taulada, 1988-1990. Sergi Aguilar, D.T., 1996-2002. Pep Duran, Transparent, El paisatge, 1990. Cado Manrique, La classe de música, 1998. Si vols estar al dia dels meus vídeos sobre Barcelona, subscriu-te al canal Barcino News y comparteix-los a la xarxa. Si quieres estar al día de mis vídeos sobre Barcelona, suscríbete al canal Barcino News y compártelos en la red.